Halo parlok ti kani ka step kadai ka step bakmen shapi ki parlok baro ki baju pendon kam ti kena ya ka Facebook. Parlok shwa bangini ya chkmat ngin ngap ya kini ki jing I give jong ka Facebook ringin ya pai pat diat sha ka Flipkart ka badai karansan ba pi juyo ya ki jan ki babit dor. Tingin ya pek kendian. Baru banyo ya kini ki tiar kum ki jaket ber ki jan baper da ka ba pi knyon ya ka link ka bangalabu hapo description. Di leng ba jong kani ke video ngapa ya ka message piki parlok baro ba mentau senam shwa ban kut uniu senam kamut ka Facebook kan IP ya ka gift Christmas hadu pu nyo hajar tingka kata kadai ka gift Christmas na kabanta jong kitu ki beriu ki baladap ban monetize adap le ya ka monetization nadu benai ba kat ar jong senam baladap kamut ba hadu menta benai ba kat ar piladap si senam pura ha ka ba pi pendon kam ya ka Facebook ka jong pi te kamut kitu ki beriu ki ba ladap ban yo sistem kan ti ya ka jing pendon kam jong pi ya ka Facebook kamut ba haki arp khandai le live tarik ka Facebook kan sasen shapi hadu arp nyo hajar tingka kata kamut ba haka pisa US ka dai lais pa dolar tingka ti manu ban yo ya kata ngimtim kat hadu menta kesengi banga la peng kala plus hadu sanlak ngut ki paj ba ki badai ban yo ya kata ka arp nyo hajar tingka ti kermen scam nap deng jong pi ki parlok ki bala dep dap snem ya ka jing penun kam jong pi ke FB pinyo priang ya ka ni ka gift ba ai da ka Facebook ti na kaliang jonga ngadang monetize ya ka Facebook jonga mentau snem hi hadu benai ban riu ti nganom yo ya kata kumbayo mapi henrei ngakemen pat ba ka Facebook ka ailat yang ada ka bonus ma da ketuka free bonus ke ba san pusan dolar te kemut ladang ala ban pus ladang mapi kinong kersan jonga pi kersan pura ha kini ki sisengi arsengi namar stang lai sengi ke bu por bangan pus ngabangan yo ya kata ka free bonus dengan pus menta sisengi arsengi ngada mapi kinong kersan pi kersan pura te ngarungan sayo lam ya kata ka san pusan dolar mah wala kalong tang hindian makana ru san pusan dolar kala pois kisau hajar sidang ngane san hajar duna kala dai kecing mentoi yang ikiba penon kam ya ke FB te kublai sibun kublai si jangu ya piki parlong kemen scam ba pinyo priang ya kani kecing kular jong ke FB namar kat kum kecing siam kejonga na kaliang ke FB ke bapa ya kanu kanu ka notification lani kanu kanu ka anyut ke ba kapan mi kam ju pen mi kai bat kale syahi ya ka baka kular te kemen scam ba kitu ki parlok ki bala dap monetize nadu macam snam kin sayo ban priang ya kani ka gift ke ba aida ka Facebook kublai sibun kublai si jangu